Hello everyone, welcome to my channel. Ke jotono no dibor kaham ke ang tabuk diboro urgently norong ni bagai video sanamna ni ma phaika tanga hinke norong asuk din kabang mani simi je nasing tong mani ano sangmani norong obai bu Tripura Police ni exam date phaisinai hine asuk din ni simi norong je nasingi tong mani finally tini norong ni exam date release angka 28 January 2024 norong ni exam nai hinai officially notice riwi rekha okay omono norong na ang sanani muchungo je norong preparation na jagya rok ni baksa sawu kuno ya tawana ditini ni simi preparation na phano norong exam no pass khaimanu okay abona ang norong no sana muchungo o jaga o kobongma mane tamne pat khaine je syllabus tongmani abono analysis khairejak gan norong kuno ya tabo kaisana samung khaine ni je syllabus no pat khaimani omono kaham kene porinani ke jotono to musungo he diba exam pass nani ke exam pass nani ke kisa to kosto khaine nangnai he diba tai norong ni porimani wo ano help nang khangka norong ano comments ro khai saimano ani jesuk mansap ang norong no porima jaga wa help khaine ni try khaine ma hono ke norong jodina ani video no sajak to hangai please norong comments khai share khai and subscribe khaine ni ta pokdi tai norong te bu bujia rok to hangka ano sungai mano please norong comment khai singdi hungke next video nang khangka norong please ano comment khai chadi tangai kangka norong ni support belai kheno important ani bagai norong support khai kangka sangbo motivation mano video khainen bagai amon bagai belai khen norong ni support nango hungke ang wansuk tongo khana katal video tu faina bagai norong ni bagai hungke norong ano support khai tongdi asuk no hambai jotono no